komin woni Sellu Dalen JALLO, ancien premier ministre Guinée, komin woni président Union des forces démocratiques de Guinée on. Awa mi arno RFI Fulfulde RFI Dakar ɗo ɓe noddilan yo mi ndaaru kon to ɓe fewndi ɓe udditi golleji buygaay ɓe faala janɗinde ɗo teddina ɗo ɓurta ɓartade heɗotoɓe ɓe ɓen. Awa RFI Fulfulde on kadi ara meɗen weltaniɓe ko ɓe waɗi wonde wadde haalaji ɗemɗe Afrik on ɗo hara wona ka français tumma ka anglais. Haray ko teddingol ɗemɗe jama heɗotoɓe ɓen ukkiɓe e waɗugol Hausa, waɗa Manenka, waɗa Pular. Awa haray fof no tora heɗagol ɓe nanata faransi ɓen moƴƴa yo heɗo Pular on faama ko fewndi. Fewndi ka mum ko fewndi ka kawtal mum ko fewndi ka aduna. Haray ɓeyday ɓe wallitade humpitagol ko fewndi kon. Sa humpitike ko fewndi kon a waaway wallitade hoorema, wallitade ɓeygure ma e kawtal ɓe ma. Awa haray fof no tora heɗagol RFI Fulfulde on ɓayri Allah waɗi ɓe ƴetti kan haala ɗon ngal ɗengal men ɗon kadi tawama e ɗenɗe ɓe woni hutorde ɗenɗe ɓe woni hutorde fi humpitugol jama on ko fewndi hayka maɓɓe. Wassalam.